Asa man din sugbo merkado? Ay mo man ingon ni Jerome nga ari ko na may magkita. Ni unsa namang orasa? O ba ka ako malate? Ay ko lang ways daano diri. Sige sige mo na yung sugbo merkado. Hello Jerome? O lagi ka ni sugbo merkado. O padong na ko nanadjud ko diri dali na. Bye-bye. Hoy! Hoy! Asa ka ba dong? Magkita mi ni Jerome bro. Nagtupag dito na ako, tay. So, tinot na ni? Oo. So, dili ito tinot ang iingkang krimen? Mao lagi nalipay lagi kay Kuan pagbalita na ko nga nanawag siya nako niya magkita daw ni Ron diri sa Bago merkado. kami ng Indiano na sadaan niya, may laing Indian naman na siya. Basta lagi Uy, gusto, mag-kaya itong tawag doon din na. O sige basta paabot bahala na basta Okay, magkita tawag na na to. ni Jerome Ron. Pinanawag lagi ng tambok nako. Hello Bok. Uy, asa man ka? Nako sa IT part ano di ay? Nasa ko na 81st dahil dali kay magkita si Nana si Jerome nasugatan ako siya. Magkita si Nana og si Jerome? Sure jud ni? Alagday, yung bay mo sa krimen. Buang din bay hanuwag krimen ni nakikita niya makikita niya karon. Ay mao ba? So asa man ta mag-abot? Subo merkado lang tadi gutom. Hi guys! Welcome back to our channel! Yan, Nemo! Okay, so guys, kita mo nagkita. Bust off na kay siya. Labi na jud siya. Dahil, dahil sa pito ka Wala buwan, na pila na kana oy. ay, sa pito ka buwan nga wata nagkita, unsay imong gigamit nga purga. Ha? Wala ka nagpurga. So naami karon sa Sugbo Mercado! Pagkita mo ni Jerome Ron kay text man jud siya nako finally ni contact mo jud siya Finally, wala na siya si Jerome nag-comment. Ron. Oh lagi kay hindi beto nga namatay niya buhi man day dak. Kung buhi si Jerome. Naman mi dire sa pagpalayag mi dayon. Kamo ra duha magdita nga naman apil Hey, gusto man siya. Gusto man siya. ko dai. Magkahan ni kapil si Rom. Oo ka ba basta dang na magtanda. Kwenta na kung daday. Mangita sa pagi ano. Jason Derulo. Savage love. Oh, baby. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling fast. You got Pero kayo ay gugutom na kay ko. Diba si Jerome si papalit mo ko Wala na. Hindi mo man di man sad ko ka-afford pa nang sagot. So mo nang ang rin na mainom kasi abot niya just in time kayo mali na order. Di orderin na si Jerome ana. Dai Ano si Jerome? Ano siya may mo-order ni Jerome? Wala dahil ito mag-andam si Jerome kung food para niya. Mura man tagwa maano siya bigyan din mo kasi ni Jerome. May hapon di amigo. May Hapon ni ko namin sa Hebrews. Favorite ni Jerome. Ako passion fruit. Passion fruit imo. Sige ako lychee. Nga imo. Green, ko fruit green apple na fruity Yakult. So, mukha sa juice. Mukha sa Bob salad. Wala, spicy Cajun sa muna na dahil lang sa ubang seafoods. So everything is Cajun. We also have sticky chicken Cajun. It's cooked for more than an hour, so it will be sticky. Yeah, ito lang. It's soaked. This one. orderon mo. Kasi pinakalamig ninyo nga kuan ma'am. Bestseller. Bestseller. Not a good answer, just one, but we also have single for that. Kung dadaghan kayo sila, kani palitan kasi it's good for two. So daghan man kay mo. Ikaw, paligdaghan man ka. The sticky chicken, this one 130 pesos now with rice. Duha ka chicken legs. Kasi Of course, if daghan mo for you, this one is our sa kaning pormaha gamay na sila. Ako day solo na lang siguro Single lang. Oh, yung single lang. single. Yeah. Sige, ato na sa next. Thank you. Alam mo naman ikaw na mo-order. Yes, ma'am. Hindi ako gusto Why? Let's roll! Sushi Bake by Chef Cristel. Ito na tilawan. Sige, ang sabi nilang tanong mga tambok. Uy, nga sila yung opening promo. From October 8 to 31, open to all BPOs. Just present your company ID. You get a Nana is a free BPO. mocktail for every sushi bake order. So, Nana is a BPO. So, present your ID, please. Nana is a BPO. Nana is a BPO. Alright. Our bestseller is California Maki and the teriyaki tuna.
Sige, we'll have your bestseller then. Day, narain mo milk tea. Ay, maon ni katong ba't katong lain yung color. Amot lang umao ba ni? Feel ako umao ni. Mutan na ta. Naamoy katong milk tea nga katong lain yung color mo ni siya. Yes, ma'am. Naatay butterfly fruit tea, which is dedicated for the LGBT community. Oh, LGBTQ. LGBTQ plus. That's right. So muna to akong i-order. So, ang ako, ganahan man po, Alain, ganahan ko og something na Oreo. So, hindi may ma-recommend ako. Actually, ma'am, naatay bagong gi-release karon, which is a combination of Oreo and one of our light types of milky, which is Oreo Taro Cheesecake. Nami na imong order book, marag lami na. Kana ako. Oh, saning mo pasabutan ng cloud milk tea. Actually, ma'am, ang among cloud, ma'am, good ma'am, is more like rock salt and cheese. But that's what makes us different from other milk teas, ma'am. Milk tea shops. It's because this one is pure dairy, ma'am. This one is very light and tastes more like ice cream. Oh, sige, I want to Oh my God! Wow, Kani, I want to try the Hokkaido Cloud Milk Tea. Yes! Yay. Day. Yan na dito, naabot na dito. Dahil na sa ba? Asa ni Jerome? Amot ko ganina, mamaniling ako telefon mo. Ginina kita din, order na sa tanday niyo. Wa, gijeron na pakita. Unsa man today? Day, mga ako na pagsisig, day, babe. Kana ka makagsisig. Ano na order sa kundi ka? Ako na yung favorite sisig bar. Senora sisig bar. Seafood na lang. Mag-seafood na lang cook. I am trying to be a pescatarian. Pescatarian. Alright, thank you very much. Day, yan na dito din. Abot dito si mong paborito, day. Pila ka kilo yung gusto? Ano sa best seller ninyo? Our best seller is the chicken, but for this one is chicken feast. This is the chicken feast. The chicken feast, it has chicken fillet, the spaghetti cubes, and it has fries, and also coleslaw. The sauce is so cheesy. Day, ganahan ko mo try og wings na hala. Pila ka wings? Do ka to sila. Tanawa ni paduol. Tanawa, ang takalami og nang. chicken. Takalami og nang. Hello, sir. Chicken teriyaki. Unsa ni siya? That's chicken teriyaki, but we have other flavors, the spicy chicken barbecue, the buffalo wings, and also the honey glazed. Oh, and this one just That looks one so is- delicious. Yeah, Tanawa oh. that's chicken feast. Chicken feast. Under is fries. Oh. Yeah, fries. Rice sa under? So, Fries. Ay, fries. Sorry, habay. Nakakabig ka fries din, no? Day. Ano nun siya, guys? Klaro kasi mo na. Delicious niya, hindi siya without rice. Fourth yard. Wow! So, ready na tong order. Thank you. Thank you. Dahil ganahan ko mo kaon og katsudon. Ako, sir, huwag ka to mga work sushi, maki-maki, mga nang... California Maki? Akasad. Oh, basta ka to siya. Order na ni Bob. Hi. May hapon. Saan na mo pag-pronounce ang brand? Okyo? okay, ma. Oh, cute. Ano sa Okyo karon? So, kaya mo palit may katsu doon. Bitawa, may kamawag siyang paliton. Kami to, okay. Paling ka katambok doon, crave. Eh, bakit na lang iwaan mo i-crave dahil? Tanda na, yeah! Google na hindi ko na-crave. Ano, tanda na lang i-crave. Lawas di mo dahil. Muna yung nanay mo lawas, tanda na i-crave. Favorite lechon belly. Wow, so yummy. Dang, Unsa kalamig na? Oh, yun, shit. Paasin, pangadi mo. Di, kung ikaw pa niya pangadi, dako kayo ka nga pangadi. Day! Seafood na sa day! Kaya maglamig ko ni Day. O, ganahan ko ano Day. Kinay crispy na fish. Kani. Wow! Gusto ko ng cheesy scallops, calamari fries. Tatan na siguro ka naman dahil. Day, mo siya yung gusto day. Tanan day. Ang tama ni Day ba? Asa ni si Jerome? Ilaw. Nakalimot na lang ko. Day, happy na alas 6. Day, wag yung Jerome nabot day. Ginjan na sa day. Nakalimot ako ni Jerome. Dahil kayo nga pagkaon matugisgutan na ni. Mao ka. Unyo man, man yung reply O, good pa. point ka. Kalimtan na yung malablay.
Basin padung na to. So, unsa man imo nga ani? The food is ready. Oh my God! Uy, lamig. In fairness, no? It's so cheesy. Hindi na ako first time makaon aning ilang scallop. Dahil today, I think they know murag dili naman yung usa ka cheese ang kigamit. Pila ka cheese kigamit? Daghan. Ganagi kus mata ni Kuya yung naliw-liw ko naman niya. Kasi si Jerome ka Kuya, dili kasi Jerome. Mutaan na kikunin kita kan Jerome. Sige na maapot din. Dong di ka kailan, o ka kailan Jerome dong? Si Jerome ba? Anak nilang ika ba? Ito manicurista, bitaw pardo. You're savage, la la la. You're savage, la la la.